Prije ste spomenuli jedno ime, to mi je ostalo u sjećanju, negdje na početku razgovora, Branko Ćopić. Da. Kažete da vam je najljepšu posvetu napisao. Da li Branko Ćopić ima neku vašu sliku? Ima jednu, on je bil posjetio sa Krklecom k meni jedan puta, ne znam koje godine to bilo, ali mi smo bili u onoj kući novoj, a galerija mi je bila u staroj kući. Ona je molila, ako ja imam slik, da bi ovo trebno kupiti. Ja sam rekao, hodi s menom, pa si pošli zabrali. I otišli sam u staru kuću. Ali kaj to ceniš sliku? Marko, ti bolje znaš koliko moraš dati, pa ti bom dali za peneze, kak ti moraš dati. Jednu sumu mi je ponudili, koja nije bila tako, niti velika, ni mala, ja sam bio zadovoljan. I kad sam to ja rekao, u redu, on je to zgrabio sliku kao da ukrade. Zgrabio je s klina i bež njom van. I ode tam med goste, gdje bili Krkleci i ostali moji gosti tamo. I pitam ga tam med ljudima, tim gostima, zašto si ti to tak zgrabili sliku naglo s klina i pobegali tu? Kaže, znaš, naivac ti, naivac ja, da se ne bi ti premislili. Zato si me zgrabili. Pa rekao, beža si išno kada si kralj. A nisam kralj, ali da se ne bi premislili ti.